Dubrave i šira okolica zavijeni su u tišinu kakvu ovo mjesto ne pamti. Jedna noć. Dvije tragedije. Dva ugašena mlada života. Bol koji je došao iznenada i ostavio rane koje će zauvijek ostati otvorene. U kasnim večernjim satima, oko 19 sati, stigla je vijest koja je prvo donijela nevjericu, a zatim potpunu tišinu. Meris Halilčević, rođen 1988. godine, iznenada je preminuo uslijed posljedica srčanog udara. Vijest se brzo proširila Dubravama. Ljudi su se okupljali ispred porodične kuće, pokušavajući pronaći riječi koje u takvim trenucima ne postoje. Meris je bio sin, rođak, prijatelj, komšija. Njegov odlazak ostavio je prazninu koju ništa ne može popuniti, ali sudbina je te noći imala još jednu, još težu poruku. U trenucima šoka, tuge i potpunog emotivnog sloma, Merisov bliski rođak Alen Majdančić krenuo je prema hitnoj pomoći. Bio je slomljen bolom, ali vođen brigom i potrebom da izdrži taj trenutak. Nažalost, do cilja nikada nije stigao. Tokom vožnje došlo je do teške saobraćajne nesreće. Vozilo u kojem se Alen nalazio kao suvozač kretalo se neprilagođenom brzinom. U jednom trenutku vozač gubi kontrolu, automobil udara u betonsku banderu, a posljedice su bile kobne. Alen Majdančić je uslijed teških povreda preminuo na licu mjesta. Prema dostupnim informacijama, brzina vozila u trenutku udara bila je oko 170 km/h. Vozač inicijala AŠ lišen je slobode, a policija i tužilaštvo provode istragu kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ove tragedije. Dvije smrti u razmaku od svega nekoliko sati. Ista porodica, ista noć, ista bol. Danas Dubrave tuguju. Ljudi se opraštaju putem poruka, tišinom i suzama. Ova tragedija ostaje kao opomena koliko je život krhak i koliko jedan trenutak može promijeniti sve. Inna lillahi ve inna ilejhi rađiun. Neka im je vječni rahmet, a porodicama snaga da izdrže nezamisliv gubitak.